Assalamualaikum jamaat, qandaysizlar? Mana Beştal'ın başındagi soy Aqil aka, Aman aka, rossiyskilar. Mana selni qarangizlar, uylarga oshiradi, maqtargacha. Mana nurlar jaqa oshdi jo, nur. Ömrümde selken emas taqonam qarang. Og'ib otishdi. Ya Allah. Xudo o'zing saqtag'in namaga qarang. Selni qarangizlar. Narg'u Ağdopulardan yerlerde ham жүрөт сел. Osh. Xudo o'z saqlasin, qarangizlar. Bunday bo'lgan emas, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mana Noqatda, Jidada sel. Noqatga bara turganlar, bunday bo'lsa, o'sha qarab turib yo'lga chiqingizlar. Mana Vayvaydan o'tib, Ulan kafeden ötkönden keyin sel kelip ona köpürüktü qarangizlar. Köpürük yok. Öte jaman strashniy bo'lib turibdi. Mana köpürük. Vayvaydan tushib kelib turib, mana qarangizlar ham. Köpürük yok. Onlar жақта mashinalardan og'izib ketmoqda. Allah özünü saxlay. Şuğa Noqatqa, Oshqa, yo'lga chiqatirganlar bo'lsa, chiqmay tursanızlar bo'ladi. Ulan kafe. Ulan kafe. Şu Ulan kafeden Vayvaydan kelip probka. Ha? Kurban oldum. Köpürük tosulup kaptırdı. Köpürük ketdi, tuğanlar köpürük ketdi. Yol boğay kaldı, ötelbey kaldı. O ektaşta maşına selde kap ketdi. Sen sürüp çıkarıp koyuptu, 4 ta maşına. Yakta maşınalar turat ötelbey. Birinci koçonun ayağından Күнгөйгө ketken yol. Muna ol yol, muna ol say. Say толық суан. Say, вообще толық ағуда тазыр. Еще бұл жақта жерлерде дағы сапсын. Мына су. Любой нәрсе түссе кетті аз, машина түссе ауып кететін адачы. Оху. Жаңа Noqаттың егін жерін жейді да. Мына егін жерлер.